mbahaye ikaze ari hirya no hino mu gihugu hagiye hatandukanye. Uyu ni umwanya wa Sport Update kuri Dekasha Media. Nge nitwa Eric Silva. Shampiyona y'icyiciro cya mbere mu bagabo mu Rwanda yarakomezaga ku munsi wo kwa gatanu. Kiyovu Sport yari maze amezi atatu itazi uko intsinzi isa, yaje kwisasira ikipe ya Etincelle ibitego 2-1 n'ibitego byatsinzwe na Ishimwe Kevin ndetse na Sharif Bayo, mu gihe igitego cya Etincelle cyatsinzwe na Niyonkuru Sajat. Ku munsi wo kwa gatandatu shampiyona yarakomezaga, ikipe ya Vision mu karere ka Bugesera yaje gutsinda ikipe ya Bugesera FC igitego 2-1. Gasogi United igitego cyo ku munota wa 60 cya Maripango ntago cyari gihagije ngo bikure imbere ya Musanze, dore ko baje kugwa miswi igitego 1-0. APR FC mu mukino warohanzwe amaso na benshi, dore ko umutoza bamusabaga guhindura line up cyangwa se abakinnyi babanzagamo, dore ko yanabikoze witwa Mugiraneza Frodoire aza kumuhira ku munota wa 40 yaje gutsinda igitego ari nacyo cyamutandukanyije na Muhazi United. Ariko abafana ba APR ntabwo bishimiye n'ubundi imisimburizo y'umutoza wabo, dore ko baje no kuririmba bahamagara umunyamahoke wigize kubatoza Ehadi Adili Muhammad. Ikipe ya AS Kigali igitego cya kabiri cya rutahizamu Murundi Chabarara Hussein Chabani nibyo byatumye batsinda Amagaju ibitego 2-1. Rutsiro FC Umusarayimana Yves yaje gutera Mukura ibitego 3. Mukuru ubundi ntiyahirwa n'urugendo rwo kujya mu karere ka Rubavu. Ikipe ya Polisi mu karere ka Rubavu yacanye umucyo itsinda Marine igitego 1-0. Umukino twakwita umunsi wa 10 wa shampiyona ni Gorilla yari yakiriye Rayon Sport. Murabizi neza cyane ko Gorilla ari ku mwanya wa kabiri, Rayon ari ya mbere, ariko igitego cyo ku munota wa 27 cya rutahizamu umunyasenegal witwa Fahenganye mwambara nimero 12 n'igitego cya Muhire Keve kuri penalty ku munota wa 62 nibyo byatandukanyije izi mande zombi. Ikipe ya Rayon Sport komeje kuziyobora n'amanota 23, AS Kigali ku mwanya wa kabiri n'amanota 20, ku mwanya wa gatatu hari Polisi n'amanota 18 inganya na Gorilla iri ku mwanya wa 4, mu gihe ikipe ya gatanu ari Gasogi United n'amanota 15, mu gihe APR FC ku mwanya wa 10 n'amanota 11. Ikipe ebyiri za nyuma ni Etincelle n'amanota 8 ndetse na Kiyovu Sport n'amanota 6. Kandi ejo ku munsi wa kabiri ikipe ya APR izaba ikina umukino w'ikirane cy'umunsi wa kabiri n'ikipe ya Bugesera, niko kandi mu gihe kwa gatatu no kwa kane imikino ibanza y'igikombe cy'amahoro izaba itangira. Ariko hari amakipe atazakina ijonjora ry'ibanze yagize amanota meza mu gikombe gishize 2023 na 2024, harimo nka Rayon Sport, APR, Bugesera, Gasogi, Polisi na Musanze. Tugiye hanze y'u Rwanda mu gihugu cya Tanzania, ikipe ya Simba Sport Club binyuze kuri perezida wayo Mode Uji amaje kwemeza ko yatandukanye n'umunyarwanda wari SG wayo yitwa Uwayezu François Regis. Uyu mwanya ko amazeho amezi 4 gusa. Uyu muramuzi muri Ferwafa ndetse no mu ikipe ya APR. Ku mugabane w'i Burayi byaratunguranye cyane mu gihugu cy'Ubwongereza, ubwo ikipe ya Arsenal yishimiraga intsinzi ikipe ya Chelsea nayo yaje gutsinda Leicester City ibitego 2-1. Byaje no kurizamo umutoza w'ikipe ya Leicester City Steve Cooper gusezererwa ku kazi hamwe ni ikipe ya Manchester United. Umutoza wayo mushyashya w'umunyaportugal yitwa Ruben Amorim yaje gusimbura Erik ten Hag wasezewe kuri zino nshingano, nubwo igitego cya kabiri cya Marcus Rashford cyamuhaga ikaze kuri Old Trafford, ariko yaje kugwa miswi n'ikipe ya Ipswich Town. Ikipe ya Liverpool The Cops yari yatanye n'ikipe ya Southampton ibitego 3-2, ariko igitego cya gatatu cyaje ku munota wa 82 gitsinzwe n'umunyamisiri Mohamed Salah Gari. Ni mu gihe nyamara ikipe ya Southampton ku munota wa 40 nayo yari yarase penalty. Umutoza witwa Pepe Guardiola n'umunya Espagne ntabwo yaje guhirwa n'urugendo, dore ko yari amaje kongera amasezerano y'imyaka 2 atoza ikipe ya Manchester City. Uwitwa Ange Postecoglou atoza ikipe ya Tottenham Hotspur ntabwo yaje kuba mworohera, yaje kumutsinda ibitego 4-0 maze yandika amateka mabi yo kumara imikino 5 ikurikiranwa yose ayitakaza. Amakuru yacu y'imikino nyasoreze muri Fixtures
cyangwa se mu mikino igiye itandukanye hariya ku mugabane w'i Burayi. Ku munsi wo kwa kabiri no kwa gatatu UEFA Champions League izaba yagarutse, mu gihe ku munsi wo kwa kane Europa League na UEFA Conference League byose bizaba byagarutse. Njye nitwa Eric Silva, reka mbashimire mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro bya The Kasha Media, gusa ntibagirwe gukora subscribe kugira n'ibindi biganiro byacu bigiye bikugeraho ku buryo bukoroheye. Mugire ibihe byiza.